Sinon ti fête mwen te ale, mwen renkontre yon bébé. Le m'avanse pou m'pale avel, li montre m'se espagnol li pale. Mwen fonti kalkile pou mwen ale, mwen rappele mwen te konen an mot. Señorita, comment te la va? M'dil, señorita, comment te la va? Oh, señorita, comment te la va? Señorita, comment te la va? Señorita, comment te la va? M'bral di nou sak pase apre. Lem fin dil sa, mwen gen tan konen li remem. I di mon bagay anko, an espanyol anko. Ki sa m'dil? M'pa fin kompren bien, m'to repon li ko sa. Si! Mwen dil si! Mwen dil si! Li gadem, li souri anko. Si li ri anko, sa vle di li remem net. Se pou sa m'abdil, señorita, comment te la va? M'dil, señorita, comment te la va? Oh, señorita, comment te la va? Señorita, comment te la va? Señorita, comment te la va? Sak li mal la anko, lem fin til sa anko, li fon ti souri anko, m'sispek li remem net. Apre sa, li fouye men nan bous li mwen pense se li mero telefon li pran bam. E poutan, se $15 li bam. Se le sa m'pense gele se mande mwen te mandel. Mwen se m'pon kob la. Señorita, comment te la va? M'dil, señorita, comment te la va? Oh, señorita, comment te la va? Señorita, comment te la va? Señorita, comment te la va? M'gon lot histoire m'bral raconter nou encore. Si ça fait m'a di nou abonné, la fini.